Le ge go lebile khonferenseng ya bosetshaba yeo e šaletšwego ke dibeke tše senyane, komiti ya nakwana ya liki ya basadi ba ANC a se a tšwaetše sephetho ka ga nkgetheng wa bona maemong a bopresidente. Ngwageng wa 2017 liki ya basadi ba ANC ile ya kgetha ngaka Nkosazana Dlamini-Zuma yo a ilego a phenkgišanela maemo a bopresidente le mopresidente Cyril Ramaphosa. Efela komiti ga bjale a se a tšwaetše sephetho ka ga nkgetheng wa bona. The Women's League has not yet discussed the issue of how to deal and what is our input and how we view the issue of pronouncement or how we will deal with that currently. So that matter has not been before the National Trust Team. Komiti peile gole le ditshwaetshwayo tša mopresidente wa maloba wa liki ba Thabile Dlamini tša gore mopresidente Ramaphosa o phuhlametšitše liki ya basadi ba ANC. I reiterate that we distance ourselves from that statement, from the story, from the notion that was being expressed, and the former president of the ANC Women's League was being quoted. Komiti ya mokgatlo e šollantšwe dikgwedi tše tharo tša go feta morago gore nako ya yona e fihle mafelelong, gomme go letetše gore e sware khonferense ngwageng o tlago. As I say, you can't make miracles. Say women should just go to conference. In fact, we're not an elected structure. We, the National Task Team, were formed for a limited period. Mbete gore boetapele bjo bo ya go kgethwa ngwageng o tlago khonferenseng ya go kgetha boetapele bo swanela ke go iša liki ya basadi ba ANC pele ka go e hlankela ka botshepegi le go se tšhošwe ke go lwela ditokelo tša basadi.